Pozdrav svima ljudi. Spajdi ovdje, danas smo u Čakovcu. Za dan zdravog osmijeha. Danas je subota, ovaj video ćete valjda vidjeti u četvrtak, tako da ono... Pozdrav. I da. Idemo u video. Yo, so. Ima dosta ljudi ovdje. To onak dosta dobro. Tamo se iza, tamo, kako vidite. Mogu. Ajde idemo svi s jednim velikim pljeskom. Pozdraviti Spider-Mana. Spider-Man! Idem ja do mikrofona. Koliko sam ja čuo, Spider-Man je došao provjeriti da li svi redovito perete zube. Sada ćemo imati neki kratki photoshoot u Čakovcu, ovdje sam na nekim mjestima. Malo da vidim neki ljudi i tako. I can prove you wrong, show you just how strong. Oh, can't do this anymore. No, I won't just stand by. No, I need to try. Oh, I'm messing up everywhere I go. Step up tonight and hold my own. My friendly neighborhood got me misunderstood. I wanna just show what I can do. I'm here with something left to prove. Just trying to do some good. Jo, vi kako sam vidio, lik je Spidey Army se rađa, stari moji. Ljudi, jeste spremni, znači, face reveal sad radimo, idemo. 3, 4, sad! It's a prank bro, nikad se neću reveale, stari moji. Dobro, kakav je osjećaj biti Spidey? Spidey? Pa je ono, spašavaš svijet, svako malo, ponovi, djeca se zabavljaju i znaš da je svijet siguran. To je to, stari moji, daj šak. Reće da je ovo bila lažna fotka, haters gonna hate. Jo, znači, upravo sam poznao drugog Spideya, što je bilo jako sick. Stavit ću njegov Instagram u opis, inače zove se Black Spidey. A ako ne znate, to je kostim Milesa Moralesa iz Into the Spider-Verse. To je bio mini vlog iz Čakovca. Pozdrav!